Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako ubaciti miješano GTA San Andreas ili San. Prvo odete na link koji ću vam ostaviti u deskripciji videa, kliknete ovdje i na ovo prvo. Kad to skinete, izbacite na desktop i uđete u to, run i sad odete na drugi link koji će biti u deskripciji videa. Nađite neki nišan i samo kliknite na njega, bilo koji. Evo, kad kliknete na njeg dole će vam se pokazati nešto, ali evo ne su gledali. Evo, na primjer, ja ću ubaciti ovo. Odete Open Text D, tamo gdje ste instalirali vaš GTA San Andreas program files. Ja sam ovdje Rockstar Games GTA. Odete Models i HUD TKD. Odete prvo, drugo, treće, četvrto. Odete Import, Desktop, tamo gdje vam je nišan koji želite da ubacite. Ja sam u Desktop, ova. I kliknete nekoliko puta save, i GTA Samp mora biti isključen. I sad ćemo da provjerimo radio. Evo, na neki server, point, login, će se da vam dokažem da radi. I pokazat ću vam nešto, misterija, šta je već. Ali to može na Sampu, ne na GTA San Andreas, morate biti admin. A sad ću vam pokazati samo prvo da se ulogujem. Treba neko DDoS-a. Ja sam admin. Evo vidite kakav je nišan. Ja vam, ako hoćete, ja ću vam reći koji ja nišan sam prije koristio. Sad da vam pokažem taj bug, šta je već. Kada odete na plažu ili bilo šta, gdje malo nije baš toliko duboko, onako malo, samo malo da se pomjerim vamo još. Evo ovdje možda i isplivate dole i... Ne, nisam uspio. Sad ću samo malo... Moram ponovo ići do plažu. Evo sad ću vamo da preletim negdje gdje je malo dublje i da još malo vamo, evo ovdje. Evo sad, ako ste admin imate komandu A vozilo ili Game Master, samo kucate A vozilo, A vozilo. Evo vidite. Šta je ovo, ne znam, možete voziti po vodi. Evo vidite. Je neki bug ili šta već i mislim da idem u dobrom smjeru. Vamo ima neđe ko neka provalija vode i kad upadnete, evo ovdje, kad upadnete, ako nađete ovako nešto, kad upadnete i stvori vas neđe bilo gdje. Evo, random te vas stvori negdje. Evo, na primjer, mene stvorilo ovdje. I to je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Lajkujte, šerujte, subscribeujte ako vam se svidjela. I čao!